वैशिष्ट्यमय नखचख वो जात्राय देथका मसिक्का दयाजङ्गु नेपादेया विविध जात जाति मध्ये थिथि नखचख हनावयाजङ्गु छगु जाति ख नेवा थगु रीतिथिति वो परम्परा अनुसार हनावगु थजागु नखचखया ऐतिहासिक सांस्कृतिक वो धार्मिक मान्यता नापनाप प्रकृति नापन सापुदुगु खनिदु जजलपा नेपाल च्यानल या नेवया ज्याझ नेवा मसिका सोयाजना दिपी सकल सकुमे फाज मेज पिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा पुर्खा पिन्स लल हनामङ्गु थजागु नखचख त वैज्ञानिक मान्यता नापनाप स्वास्थ्य दृष्टिकोण न युक्कोहे महत्व जा तजिलजी तमिथका ना जाका चंगु नेपादेया मसिका थैगु हे थनया संस्कार सम्पदा वो नखचख तख नेवा स्वयं नेपाया छगु सम्पदा ख थजागु सम्पदा लिङ्कातेया नीति तत्पर छे नेवातेस पुनि सलु वो अस्तमिया देखुनु न नख हनावगु खनेदु थतेहे थौया जाजो सजिमिस माघ महिनाया नापाङ्गु दि अथे थैगु सलु खुनु हनिगु नख छ चाकु सलु थुकिया त मकर संक्रान्ति वो माघे संक्रान्ति न थ्यागुया थै विषयले छगु रिपोर्ट नेवेटेनागुदु स्यादिस नेपाया पूर्व मेचिनिसे पश्चिम महाकाली तक विविध जात जातिया बसोबास दु विविध जात जातिया न थ गुहे मा भए वो कला संस्कृति दु नेनेगु जिल्ला विभाजित नेपाया अप्वया अप्वथासे नेवातेगु बसोबास दु थोहे नेवातो दुनेन थिथि जाति वो जात अनुसार थपिनिगु संस्कार हनावगु खनेदु नेपाया आदिवासी नेवा समुदाय देश थनया कला संस्कृति भए वो साहित्य या त लेङ्केकु तयना वो गुदु ठुली जकमखु थ पुर्खा पिन्स ललना वंगु परम्परागत नखचख वो जात्रा पर्व या त न देदस हनावया जंगुदु थथे इलेबिले हनिगु नखचखया न थ गुहे मूल्य मान्यता वो विशेषता दु सामाजिक वैज्ञानिक वो धार्मिक महत्व जागु नखचख त प्रकृति नापन स्वापु दुधाई परापूर्व कालनिसे हनावयाजंगु थिथे नखचख त स्वास्थ्य नीति न उत्तिकहे अनुकूल जु
थथे नखचख हनिगुया मेगु विशेषता कथ देवपिनीगु पूजा अर्चना यागु वो दान धर्म याना पुण्य सञ्चय यागु न छगु ख अथेहे छे सुजुपिचु याना मोल हुया स्वस्थ जुइगु न ख थथे नेवा समाजे चिकुला व बर्खा हनिगु नखया छोले शरीरिया तापक्रम नाप लोगु नसा जोल जोरे याना नेगु वो नकेगु चलन्दु थथे इले बिले नैगु नसा जोल या महत्तो प्याक्ल कथा या खनेदु गथेकी य मरि पुनी बले नुगु वाया जाकी छुया य मरि हाया नैसा गुम्पुनी बले गुता बुवया पाटी देका तोनी गुयाई थोए कथा मे गुना युक्कुहे थजागु नख चख दे दस ई वरिटुया कथा हना वो गुला शिहेश्यु थुकी मध्ये न छगु ख चिकुला हनिगु नख ख्य चाकु सहलु थुगु नख य मरि पुनिया बाछि लिपा हनिगु ख य मरि पुनि खुनु य मरि देका नैगु खसा ख्य चाकु सहलु खुनु थथगु चलन अनुसार देवपिन्त ख्य चाकु बजी लाखमरी हाम्मो ग्वारा पल तरकारी तरुल आदि तया पूजा या थुङ्का थपिनी न ने मागु चलन्दु थुखुनु सुथे गुलिसिया जा मनसे ख्य चाकु बजी हे नेगु याइ थासा मै भोजा न नेगु चलन्दु ख्य चाकु छिगु महया त पाका बिगु जुया मचा बुया छुन हिलिपा मचा बु मेसित ख्य चाकु जान किगु चलन्दु महया त तागत बिगु चाकु देखिगु प्रसिद्धको थ्या धासा तोखा ख अमोसिर देखि पुसम यो मरि पनि यहाँ देखि सन हे अले आठो माग मुठो पनि वला बत्ती सटेउ थोरा नैचा मर्सिया बारम अनि काजु बडम अनि बोटी इमु सबसा डकुवा तयागा मसला डकुवा तुका मजा पोपिन मापु हामी छ्या देउसा दोसिनिराउनी ठिठा जोसा थपान्या गर्नुको नेपान्या गर्नुको न्यासा कुस्लन गाना गा हामी मुला हामी जु गर्नु यो ठिठा न जु हामी तन जु गा अब दगो वे लखे ख डाक्यो ख आ झिम मसला ताको जग खुवा डोरो अति सुटके मसला जग खुवा डोरो डकोटे डाक्यो मसला न डकोटे बच्चे सटे डाक्यो
आम्ही छेन डागसं चावलं का जीर का चिठा का हो गया आम्ही छऊ एक डान डागे बले डक्को ट्याक्स को जी मुला आ चिठा छऊ के सन यो के सन ताम ने न द छेन डागसं दक्षिण नेरी खो मी आराम तो मुस्त को नेता यंगी अजरो आना छमा बोरे तक डागे तो जिसने मुला चिरौल डागे तो बोरे छमा वो गुबाजू पनि नथयो अनि अस्ने वे हामी वे देखिलो म कोमजना अस्ने फयागा मी अले हामी सोनो त छेउले यो कुछ हो जाएगा जिम्नो छ एक देखि माल दे का जितना भी देखि चल देखि दिया कर देखा पहिला देखा बोले ठोलाए पता मुर्क मुचु साला पुट भर्छ अथे तनकी छाट हानो डोरा याट हानो पंकल हानो डोरा याट एक जो याम स्न टंग देखिनुगा थोतक थे तो कन देखिनुगा अले आली पसियावल से अनि बानरगा अनि थय कान आ पुवासा टाइम को चम सिटी चास को डाइगो दगा करका चम सिटी चा डाइगो बनो बानरगा अन वनो बाना अनि असने न वसा nya दगा एक चम से मारगा पहिला चमले दुई तीन मुरी ल्याएको छु चिरौरी देखेर आ चाहिँ मलको वसा छौ पाकेट जुलुका ठिको जुलुका नपा चाहिँ चम्सी टीसँग ठुलाए हिसँग टीस्या माग डक्को निसी त निम्न टीस्याए ती ढलुवा कि मा निम्न टीस्याले एकदम थाकुगा आ चाहिँ वसा छटे चाहिँ हङ्गारुगा अस्ने न्याया जुलुका न्याउयासँग या अनन्न जुलुका बानिनो जावनो अप्लुगा नपा बानिनो मछु छुटे आबाले छुटे जी मछुगा आपका छोटा जुलर का अनन्न जुलगा ख्याचाकु सनु माघ 1 गते अथिथैगु माघ महिनाया नाप्पाङ्गु दिखुनु हनिगु ख थुखुनु निसे सूर्य उत्तरायण जुया धनु राशि तोता मकर राशि प्रवेश जुइगु ख अथेहे जुया थुखुनु या त मकर संक्रान्ति अथवा माघे संक्रान्ति न धागुया छिसा सयासना दिगु ख निवातेगु मौलिकपन दुगु नख ख्याचाकु सनुया विषयले छगु रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाया इजित्यंगुदु दिपालिपा हक्न थै विषयया ल्यादनिगु रिपोर्ट जनावेगु हेजी उकि आयत पल्ख दिपा दिपाली पछि त हाक्न छका ज्याजुले तस्कु सेनाजना छिसा सयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले नेवा तेगु मौलिक पन्दुगु नख ख्या चाकु सौलोया विषयले छगु रिपोर्ट नेवेचनागु ख आधास सोयाजिस थै विषयया ल्यादनिगु रिपोर्ट मकर संक्रान्ति खुनु मकर मेला न लगे जुई थुखुनु निसे निता आक जुया चाची हाक जुजु वनी नाप चिकु न कम जुया वनी
चाकु सौनु खुनु मा पिन्छ थ मस्ते त चसपाले वन हैपने तू चिकं तया सुआबी नाप मेहन चिकं बुइकी थथे मा पिनिको लात चिकं तल थासा आयु ताहक जुइ थैगो थापुडु अथेहे नेवा समाजे इहिपा जुइ थुङ्कुबी म्या मस्ते मचा मदोतले थ छे वया हे थुगु नख हने मागो चलन्दु सोनिकाला पिन्ने चौपिन्छ थासा थत अपुगु तीर्थे वना मोलुया ख्वासिला मान्य याइगु खनेदु तराइया थारु समुदाय तेस थुगु पर्व या त नुद कथ तजिक्क हनी इमिस माघी पर्व थका शुभ दे कठकाई ठुखुनु तीर्थ अथवा खुसी वना मोल लुल थासा लुए मडया मयाउँछ चोनी थैगु जनविश्वास दु प्राचीन काले थुकुनु खोपैया तौमढेतपाले तिल माधव नारायण या उत्पत्ति जुगु ख थैगो किम्बदन्ती दु अथे जुया थुकुनु अन मेला लगे जुइगु ख नाप थुकुनु हे खोपैया थठु बहिया जे कीर्ति महाविहार निहने दीपंकर तथागत पिम्बोया सम्मेक न न्याकी सम्मेक्या छोले दान दक्षिणा याना पञ्चदान यागु चलन्दु मार्कितेस थुगु दिया त तढङ्गु पर्व कथ क्यागुया अथे जुया थन सम्मेक्या इले अप्पोया अप्पो बौद्ध मार्गितेगु उपस्थिति खनेदै पारमिता मध्ये नाप्पाङ्गु पारमिता कथका यातगु दान पारमिता या महत्व थुइका बौद्ध समाजे परापूर्व काल निसेहे दान बिगु परम्परा न्याका वगु ख थथे सम्यक न्याकी गुया मु उद्देश्य थैगु हे दान बिगु ख थुखुनु हममो दान या तथासा नु दान यागु सरहे पुण्य लाई थैगु मान्यता दु यलया थबुटवाले अवस्थित अग्निमथे ख्यचाकु सौलो या दिखुनु विशेष मेला जुइगो ख वैदिक कालनिसे निरन्तर रूप थौतकन अखण्ड दीप प्रज्वलित जुयाजङ्गु थुगु अग्निमत ऐतिहासिक
पुरातात्विक वो धार्मिक रूप अति कहे महत्व जा ठुगु देग मल्लकाले निर्माण जुगु ख थाई क्य चाकु नया मया त तागत बिगु कथ हना वया चंगु ठुगु नख स्वास्थ्य दृष्टिकोण न उत्ति कहे महत्व जा शिशिर ऋतुसँग लागु ठुगु नख खुनु मधे थुङ्कुपी पितृतेगु नाम सिधा दानियागु चलन्दु थुखुनु या त प्राकृतिक रूप जक मखुकी धार्मिक रूप न अति कहे महत्वगु दिई कथ कागुया सूर्य उत्तरायण लिपा थिथि धार्मिक जाजो त सम्पन्न जुइगो खसा थुगु इले जुइगो मृत्यु या त न उत्तम कथका या त गुदु थोहे कारण हे जुइमा मृत्यु सय्याद्य नाचोम भीष्म पितामह न सूर्य उत्तरायण जुइगो फिङ्गु इ पियाचोङ्गु ख धैगु ख महाभारते उल्लेख जुयाचोङ्गु दु धाइ धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण अति कहे महत्व जागो थजागो नख चख त नेवा देगु पहिचान नाप इमिगो संस्कृति न ख नेवा देगु परम्परा कथ हना वया जंगु प्रत्येक नख चख त झी आजु अजिपिन्स लल हनावंगो अमूल्यगु देन ख तजिलजी लिङ्कातेगु नपुथैगु हे नख चख त ख थोए तजिलजी पाखे हे छिगु दे हलिन्यङ्क नाजा छिसा सोयादिल चिकुला हनिगु नख ख्यचाकु सौलोय विषयले छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझो नेवा मसिका छित गथेताल अथेहे थुगु ज्याझो चिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिश गुताइले अले रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वो हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सयादी फै वही कथा थुगु ज्याजो छिस नेपाल च्यानल या एप प्ले स्टोर वो एप स्टोर एवना डाउनलोड याना सयादिस नाप नाप थुगु ज्याजो छिस नेपाल च्यानल युट्युब न सयादी फै सुन कथा या छाता सुझाव्य नीति सपुत यादि त इनाप्यासे थौया जाजोस जी अनुसाना ब्याटेना नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयं दिस शुभ